maundu mahana atia mwena ucio ni ngatho muno Ken wa kuraya twi thini wa county ya Nairobi gicigo kia ubunge kia Embakasi Central na kuria kwa ihinda riri muhotani wa giturwa kia ubunge ni erigirirwo gukorwo agitangathwo ndagika yothe kumagia thaa ici uguo na aria marakoragwo makihitahitanira giturwa giki kiraguciririe ang'ethaniri anana na amwe ao ni mundu ta Benjamin Gathiro Major Doc uri urarugamaga na kiama kia UDA, Samuel Ng'ang'a Mwangi uri urarugamaga na kiama kia Jubilee, urudumwe na mundu ta Paul Owino Ogiri akirugama na kiama kia ODM, Richard Wabogo Kanoru na kiama kia Usawa, Collins Kennedy Musungu na kiama kia Party Democratic Unity nage anage atano aria maraki nyoteire giturwa giki kia ubunge kurigana na murugamiriri munene kuma commission ya ithurano guku Embakasi Central uri urugamirire mihango yothe ya githurano no uri urakorwo akiamukira maratathi ma commission ino kuma wadi thano ririkana guku mwena wa Embakasi Central nikuo kwina wadi ta ya Kayole North, Kayole Central, Kayole South, Komarok, Matopeni na Spring Valley. Aikari wadi icio riu metereire mone muhotani gukorwo ariyo na kwa ihinda riri korwo no wambe wone ni hindi riu mitaratara iyo irathii na mbere kurikiririo na ni hindi aria marugamirire riu ithurano ici mararikiriria gukorwo makirorithania maratathi mone kana hena undu o wothe uhitanite na guku mwena wa Embakasi Central kurari na aikia kura aria meyandikithitie na commission ya ithurano aikia kura 145 na 892 na kurigana na RO kana uri urugamirire commission ya ithurano guku Embakasi Central atwirite ati makiria gicunjĩ kia 50 harĩ igana kia aikia kura ni marakorirwo makiyumiria na gucuka miti na kura iria irakorirwo igigitarwo iria valid ni kura 82 na 448 kuga ati ni makiria ma gicunjĩ kia 50 harĩ igana kia andu aria makoretwo magigitikira kwiyumiria guku mwena wa Embakasi Central na magacagurana twetereire tuone muhotani gatagati ka ang'ethaniri anana aria maranyoteire giturwa giki kia Embakasi Central egukorwo ariyo na ndagika yothe kumagia thaa ici uguo nitugukorwo tugikira aikari a Kayole North, Kayole Central, Kayole South, Komarok, Matopeni kana Spring Valley muhotani kana mutongoria wa giturwa kia ubunge guku egukorwo ariyo no kwa ihinda riri ni gweterera twetereire na kuma haha uguo twarikie kumenya muhotani no tugukorwo tugithie kuri uguo mwena wa Embakasi East kuria kwina bitika hiu ya giturwa kia ubunge gatagati ka Paul Ogiri Owino uria wikaine ta Babu Owino na ararirukagia federa ya ODM mena Kengere Joash Wenga ena kiama kia Wiper na Michael Ogola uria rarugamite ta mundu kiumbe na Francis Mureithi wa kiama kia UDA rodomwe na Stephen Maina ena kiama kia Jubilee aikari ko makiuga koroneka tabitikeo gatagati ka atongoria eri uria ni Paul Ogiri kana Babu Owino akirirukia federa ya kiama kia ODM no ria nowe muikariri kana nowe mubunge kuri uguo mwena wa Embakasi East magicindana na mundu gwitwo Francis Mureithi wa kiama kia UDA nitukorwo tukiuma guku na tuthie mwena ucio tuone uria na guo maundu megukorwo makigariura ndagika nini hituku nitugukoretwo tukiaria no uri urugamirire mihango ya githurano mwena ucio kuma commission ya IBC kana RO akorwo agitura ni makoretwo ni marikitie gukorwo magithoma maumirira kuma cikirio cia kura ciothe megutigarĩtie guthoma maumirira ma ceceni cia guikiria kura 11 kuga ati mathaa manini kumagia riu
ona kuo mwena uria ni megukorwo magigikimenya muhocani no kwa ihinda riri uguo niguo maundu marathii na mbere makigariuraga guku mwena wa Embakasi kuri mwiroreri wa Inooro TV ni kona Embakasi East, South, West, Central na North. Na guku Embakasi Central nikuo gukorwo gwikwa mbere gukorwo maumirira ma ubunge kana muhocani wa gicirwa kia ubunge agithomwo kana akimenyeka kuona miene wengi no marathii na mbere na gukorwo magitara maumirira kuma ceceni itiganite iria iragikoragwo igeikio kura no tha icio guo Ken wa kuraya nyambe gucokerie mwaro ni tugukorwo tukirehera mwiroreri imwe kwa imwe riria murugamiriri kana afitha murugamiriri wa commission ya ithurano guku mwena wa Embakasi Central gukorwo agianirira muhotani bothie na mbere na kumenyithia mwiroreri wa Inooro TV uria maundu maregariura miene itiganite county ciothe 47 bururi-ini wa Kenya. Ngatho cia mwanya muno murugitwo Njega wa Boine gukorwo gitumenyithia uria kuhana na kuu mwena wa Embakasi.